Tá sé seachtain na cruí chuir síos ag na Hairnix na AFLW le beirt de bhór imráin na tír ar an taobhlín na díasca drochhartathe. Conas mar bacha ga chain eile gan na cúpla bouta fós le himmert. Seo túris go bach darma donacha ar bouta séit an AFLW BFA Cahar. Bhí bua láidir cearcha cúig le fixa seacht ag Fremantle ar Geelong. Níl áine tain an Everton chodéile an séasúr gortú glúna chorasta siúd a bhainde ar máta cúig. Bhí Aisling Maloney díochasach mar bhí na gcónaí de Geelong. Canta hiúragus a géad ceathrú, péire eile sa dara ceathrú. Leanse orthaí as bhfuil sí cúil íontach agus an bearna dúnta aice. Bhí Fremantle ganas áfach agus bhí Aisling McCarthy tribadach eile ag immar cumach ó siúd. Tháinig McCarthy reis le freigra eile de Fremantle agus an bua ach am siúd. 7 clearances, 5 inside 56 score involvement. She's had a big night. Bhí bua maith ag Hawthorn ar a Gold Coast Suns trichsa cúig fixa dó. Bhí antúsaigh na Hawks, cúlaigh Áine McDonagh a Scoile dómh le bailach ruide géad ceathrú agus iad chun cín. Go luas a dara ceathrú, bhí cúla eile ag Aileen Gilroy, Colin Wio agus Hawthorn fós a Ganas. Anion iireachtaí tréna na Suns hí na Hawks níos fearr agus an bua tiltte acha. Paddled that ball to her advantage. Now tucked away in the pocket is Gilroy. Bhí na Kangaroos an uachtar ó hús agus bua slachtar chuig ní cethar acha ar na Western Bulldogs. Hosaníomh Martin Gomadov as Tibradáran cúil aice ag deir a chéad ceathrú. Fin am a tháinig an ceathrú, hí cúil eile ag Martin agus antas pontas on the Kangaroos near on the Bulldogs and on Enrodíana in the night. And that's dived on the footy by Gorham. Niamh Martin for a career best 2 goals, kicks it through for the exclamation mark to North Melbourne. A Glyphagent Sco, hí bua ar éigean ag Geelong ar na Sydney Swans carcha cahar carcha hain. Aisling Maloney chun cín go luad don na Cats, Cantaibh hir agus cúil ag deire a chéad ceathrú. Bhí Paris McCarthy as Kiri go maith ina chéad Glyphagent Chaser seo gá chúil ag as dara ceathrú, tíru tíorcha second atra. Paris McCarthy, first game of the season, 7th in her AFLW career. Skips in, 15 out, and kicks her first AFLW goal. Here's Gardner. Sydney starting to surge here, getting their confidence up for the first time this afternoon. Kick goes goalward. It bounces over the back, and they've got 2 in a minute. They pile in on top. Cool eile cin in níos sin. All of it. It might still work. Snap over the head. And McCarthy's kick 3. Lan Maloney agus Cantaibh hir as a dara ceathrú agus a ceathrú bhí cúil eile aice Geelong fós chun cín. Anion ariartach na Swans, Don Geelong chun cín agus bua 3 points acha ar deire. She's an absolute superstar. She's got the X factor about her, so she'll add a lot of class to this Fremantle side, and that was really well worked by Mulholland to push forward. Bhí an bua tríocht a cahar fixa cúig ag Hawthorn ar Fremantle. For Amy Mulholland ar dwacha Cantaibh hir de Fremantle ag deire chéad ceathrú iad fós nómiocht. As sa dara ceathrú, Kim Curtaibh hir is cin fíor hábhairteach ag Áine McDonagh agus ag Aileen Gilroy agus an Berna an Méadú. Le cúlaigh Orla Lally bhí Jessica Kinch ag Fremantle ach bhí Cutson's ag Hawthorn agus bhuaisiad ar deire. Tá 3 orn céine nuachtar an tabla rís an teachtain seo ach anis siad na Kangaroos atá ar báir. Tá na lines a fannach sa dara háit, tá go leor le déine ag na Geelong Cats ag Melbourne má tá siad na gíre god suas a tabla.